Semeton, ane demen kulineran di Karangasem, ne ada tongos ane jan, buin misi legendaris. Adane nasi lawar dadong bakti. Sube tiban-tibanan dadong bakti medagang nasi lawar. Yendot mebelanja, de tengai kemu. Dagangne nak pas peteng kanti mekelemah dogen mebuka. Ane menarik, biar warungne tongosne mengkep, jek pasti setate rame. Tongosne mecelep ke gang-gang sawetara 100 meter di Banjar Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis. Di umahne dadong bakti medagang, mebukane uli jam 12 peteng sampai jam 4 ngelemang. Nasi lawarne dadong bakti lais meseluk. Ne ulian asane lalah manis buin jan. Hargane masih mudah. Ani apiring cuma dase tali rupiah. Bewareg. Yen ngaput ben len hargane. Mendot ngaput dadi meli 5 tali rupiah. Anaki membelanja bisa dase kanti selai ngaput abane mulehne. Niwayan bakti nuturang, anake membelanja mulehne setate rame. Apa buin malam minggu liunan anaki membelanja anak bajang-bajang. Biar jetuohne ngangsan sieda setiban, dadong bakti setate semangat ngeladenin anak membelanja. Yen medagang dadong bakti opine teken panakne nyoman Wandi, mantone ni nyoman Suri, keluargane ane len milu masih repot nyakanang. Uli pidan kanti jani asan lawarne dadong bakti tetep jan. Singa ade ane berubah. Basane tetep sing tain meganti, biar je sing tain nganggo takaran base. Dadong bakti ngaku ieu demen medagang peteng kanti mekelemah. Ulian pang aloh anaki mebelanja meli nasi. Apa buin yen ade odalan dipurani. Darang nasene megenep. Ade lawar celeng, be celeng base pelalah, be siap, kacang saur, ade masih sate pelecing, sate lilit, mekejang asane jan lalah manis. Yen hargane suba mudah kanti bisa ketagihan. Tim Bali Express ngelaporang.